Amerika yamaganye ubwicanyi bwa RDC i Mushaki. Amakuru mashya ava muri Kivu y'Amajyaruguru avuga ko Amerika yamaganye igitero cy'ingabo za leta ya Kongo cyahitanye abasivili benshi i Mushaki muri Masisi ho muri Kivu y'Amajyaruguru. Ese ni iki kiri kuba muri Kongo? Umuvugizi wa FCM23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagabye igitero cya drone z'intambara muri santere ya Mushaki muri teritwari ya Masisi ho mu ntara ya Kivu ya ruguru cyangwa Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko AFC/M23 ibivuga, iki gitero cyahitanye abasivili barenga 20, abandi 57 barakomereka. Bagizweho ingaruka n'iki gitero harimo abagore, abana ndetse n'abandi b'abanyantege. Lawrence Kanyuka yavuze ko bifatwa nk'ibyaha by'intambara ndetse n'ibyaha byibasira inyokomuntu leta ya Kongo iri gukorera abaturage bayo. AFC/M23 kandi yavuze ko ibi bitero bikurikiye ibindi byagabwe mu bice birimo Gakenke, Rugezi, Mukenke, Karenga ndetse na Rumbishi, aho bavuga ko nabyo byibasiraga abaturage. Nyuma y'ibi, AFC yasabye ibihugu n'abahuza b'ibiganiro by'amahoro barimo Qatar, United States ndetse na African Union kugira icyo bakora kugira ngo ubwicanyi buhagarare. Kuwa 9 Gicurasi 2026 rero ubwo AFC yatangazaga ibi, ibiro by'umunyamabanga wa Amerika wungirije ushinzwe Afurika byatangaje ko byamaganye iki gitero cyagabwe i Mushaki ndetse n'ubwicanyi buri gukorerwa abasivile hafi ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Amerika yasabye impande zombi ziri mu ntambara kubahiriza agahenge no kurinda abasivili. Ese wowe ubona iki kibazo cya Kongo kizakemuka gute? Tanga igitekerezo cyawe muri comment. Niba ukunda amakuru nk'aya, kanda subscribe ndetse na like kugira ngo utazacikanwa n'andi makuru mashya tukugezaho. Ndabakunda cyane.